Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wa an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin lan kasebut ing dalam siji riwayat li muslimin kadue Imam Muslim qala dawu sapa Ibnu Umar Sayyidina Abdullah Ibn Umar amma anta anapun utawi sira iku tolakta lamun megat sapa sira ha ing mar'ah oleh megat wahidatan kang siji amma antana pun utawi sira iku talakta megat sapa sira ha ing mar'a wahidatan kang siji au itsnatain utawa megat loro fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amara perintah sapa Kanjeng Nabi ni ing ingsun dan Sayyidina Abdullah bin Umar perintah an uraji'a yen to ngerujuk sapa ingsun ha ing mar'ah summa umsika nuli kari-kari ngeker sapa ingsun menahan ha ing mar'ah hatta tahidha sehingga ahid sapa si imroati yakni imroati rajina Sayyidina Abdullah bin Umar hatta tahidha sehingga megat sehingga ahid sapa si imroati haid haidatan kelawan sak haitan ukhra kang weneh summa umhilu nuli kari-kari nyeranteaken melanceng nyeranteaken menunda summa umhilu mongko nuli nyeranteaken sapa ingsun ha ing imroati hatta tathura sehingga suci sapa si imroati hatta tathura sehingga suci sapa si imroati thumma utalliqu nuli kari-kari megat sapa ingsun ha ing imroati qabla an amassa ing dalam sadurunge yen to jima sapa ingsun ha ing imroati wa amma anta anapun utawi sira iku tolakta lamun megat sapa sira ha ing imroataka bojo wadon sira salasan megat kelawan ping telu faqad asaita mongko teman-teman maksiat sapa sira rabbaka ing pangeran sira faqad asaita mongko teman-teman maksiat durakani sapa sira rabbaka ing pangeran sira fima ing dalem barang amaro kang perintah fima ing dalem barang amaro kang perintah sapa rabbaka ni ing ingsun fima ing dalem barang amaro kang perintah sapa Allah ka ing sira perintah bihi kelawan ma min talaki imraatika nyatani saking megat bojo wadon sira Amait fima ing dalem barang amaro kang perintah sapa Allah ka ing sira bihi kelawan emma min talaki imraatika nyatani saking megat bojo wadon sira wa fi riwayatin dan kesebut ing dalem riwayat kang liya ukhra kang liya qala dawu sapa Abdullah bin Umar Sayyidina Abdullah bin Umar pada situng sumber dari Sayyidina Abdullah bin Umar
faraddaha mongko balikaken sapa Kanjeng Nabi ha ing imroati dek rajina dek tangbine alayam balikaken ing atase ingsun walam yarolan ora ningali utawa nekataken ningali sapa Kanjeng Nabi ha ing imroati syai'an ing suci-wici. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi idza tahurat arikalani suci sapa imraatuhu sapa mar'ah sapa imra'ah idza tahurat arikalani suci sapa si imra'ah fal yutallik mongko becik megato sapa sira yakni sapa sira nyaman fayutallik mongko becik megato sapa si Abdullah bin Umar sapa si Abdullah bin Umar au liyumsik utawa becik ngeker menahan sapa Abdullah bin Umar. Dari riwayat Imam Muslim Sayyidina Abdullah ibn Umar aneka adabu amma anta tallaqtaha wahidatan au ithnataini fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani an uraji'aha mun kake megat binana kake situng utawa dua begat situng utawa dua maka saungguna Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merintah engkau untuk merujuk binenah esora rujuk selama dalam masa iddah yakni thumma amsikha mulai rujuk pertahan lagi hatta tahidha haidatan ukhra thumma amhilha hatta tathura thumma utallikuha qabla an amassaha mon orang neka megat sebine situng langsung rujuk tanton dengan segot rujuk karena neka hidurung bab rujuk neka bab tolak tak masalah tak usah yakat anyar maksudnya tak usah yakat boleh selama megat situng utawa dua ban ngerujun bade dalam masa iddah. Adapun mun terlebat daripada iddah teken yang ngerujuk butuh deka akad anyar. Akad boleh tantone kalaban syarat-syarat dalam akdun nikah bade wali bade syahidai bade dua syekh saksih nikah bade mahar sodak bade mahar nah nikah mun sampame pegat situng utawa dua laju keneng orang laki nikah beri pelean ngerujuk atau bagi mun tak gelem ngerujuk kimpon langsung ponan terus apesa nah mun langsung beda orang megat telok langsung megat telok mestena orang megat ni jak langsung telok mun pancen terpaksa mun pancen orang nikah ampun letak bisa pertahanan ki rumah tangga nah sop aja pada mikir derma orang bine jauh dari orang laki derma orang laki jauh dari orang bine pegat sekalian nyaman tolak rojai tolak rojai pegat situng kami pikir ngangen der merasana jauh dari bine der merasana tandi laki bingung nah diki mon pancen ki bade cuduh tetap apolong niki nyaman tolak rajai adapun orang langsung megat telok bade orang tak laten tak pernah rasana geger tolak tak pernah rasana jatuh tolak karo sekalian nikah jatuh tolak yang langsung jadi telok pon pegel ponan tak kuat wis pertahanan kita kuat maka mon beda orang laki megat sebine gelek langsung dadi langsung sekalian
Wa amma anta talaqtaha thalathan faqad asaita rabbaka fima amaraka bihi min talaqi imratika. Maka orang re ongku maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Tak oleh. Tak oleh. Walaupun terjadi tolak tetap jadi. Cuma orang nikah yang kita nikah pada ngelakuin dosa dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pikir langsung jadi telok berde sabane daerah kantor nikah. Tak pernah rasana jatuh tolak langsung jadi telok. Nah, tanya hukum ke gula ada rumah hukum ayo wajib muhalil. Wajib muhalil selain orang lain. Mari selain orang lain beda iddah boleh. Iddah tolak marsi nikah. Buru abu lidak selake ya kat boleh. Jadi pekat bi laki pertama beda iddah. Mari iddah elai kebini boleh bi orang beda iddah boleh baru bi orang sepertama nikah pun syarat aki dukhul karena beda iddah kutu kepolong tedung tak cukup mujarradil aqdi tak cukup akad. Katanya hukum dari mau hukum ya kutu ilah selai orang terus terserah kakek siapa sih tunjuk kakek mau nengkok nje salat tak masuk apanya mana korang lah sekapina. Akhirnya kalau orang tampung nikah tampung beda bawa kondeng tampung ngocak ke gula derma ya apa iya jan ya apa umpamanya aku biyen tahu seneng nang arekiku saiki iya jan oh iya wis dak apa-apa kanca selake nikah kanjana alhamdulillah apolong boleh jadi nikah perlu ngenangan cek biasa mun ngamuk cek biasa cam ngancam dek tolak kakek peget bi kok kakek diki aja aja karena mulai orang bengal kut nyangkut masalah tolak nikah eke beteraki mon orang tak sadar bektu atokar tako aperian dek tolak kongku eman ki khususnya sandina anak nikah pertahanan ki timon pancel tak bisa dek boleh jalan keluar padamai tak bisa pas nikah tak bisa pun cek langsung telok situng bayi nah lagi kambingan ngangen kambing beker dek remeras sana orang jauh mun reng bini jauh dari orang laki bon orang laki jauh dari orang bini. Nah, lagi male napanya mana bekale temu kasta kare kastan nah kumacek berat tetangki pacek dia berat urusan tolak nikah coba aja tegain mainan man gula dah romboy saran siapa pacek dia berat biar ke urusan tolak nih benain mainan orang mun kandung tahu betul lo ki wajib muhalil punan dan wajib dukhul nikah wajib kebolong tedung dengan berat hati eman dan macam-macam engki pacet nikah punan peberat bi agama supaya orang lain nikah supaya orang laki tak gempang-gempang meget ke orang bini. Nah, tetimun pada orang laki meget situng ki keneng irujuk meget dua wahidatan au itsnatain meget situng atau meget dua maka bi Kanjeng Nabi amaroni an uraji'aha engkau perintah bi Kanjeng Nabi untuk ngerujuk tang bini wa amma anta talaqtaha thalathan faqad asaita rabbaka fima amaraka bihi min talaqi imra'atika mun kakek langsung meget telok masa kalian berarti kakek langsung maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis nikah karena berdebu wa amma anta talaqtaha thalathan faqad asaita rabbaka nikah ulama ada bu dalla ala tahrimit talaq fil haid aneka mun pancen orang bini ke badan haid saya tolak mestena cek langsung tok mun keberadaan haid samun keberadaan haid tak oleh peket soro rujuk bi Kanjeng Nabi thumma amsikha hatta tahidha
haidatan ukhra, sampai soceh. Thumma amhilha hatta tathura, masineka pertahanaki seranteaki beri tunda sampai soceh. Thumma utalliqaha qabla an amassaha, maka sebelum ejima keneng tolak. Nah, jadi ini kedalil bahwa ala tahrimil tolak fil haid. Ini kedalil bahwa hukumah orang nala reng bine kebedan haid nikah haram. Apa tadi? Yo tadi. Buktinya suruh rujuk bi Kanjeng Nabi. Berarti kan tadi mana suruh rujuk? Suruh ngerujuk. Engkau suruh ngerujuk tang bine saya pekat situng otak berdua. Suruh rujuk. Berarti orang mon orang mekat situng otak berdua kena ngerujuk. Mon pancen kondisi orang bine waktu peneka saat pekat keberadaan ahad tetap suruh ngerujuk. Keng haram hukum orang laki mekat orang bine keberadaan ahad. Tak boleh. Rujuk sampai haid boleh, sampai soceh. Sampai soceh nikah. Sampai soceh nikah berarti sampean keneng mekat keng cek ke bolong tedung. Cek ke bolong tedung qabla an amasaha, sebelum ke bolong tedung langsungnya pekat. Mohon pancen sampean mekat. Sopaja napa? Sopaja tak terjadi kipaneka tolak se bid'i. Karena tolak bid'i nika tolak se haram. Nika haram hukuma orang nolak, orang nolak, orang bine keberadaan haid. Dua mekar kadungnya tolak, ya rujuk. Nika kan kejadian di sini kah? Bekto haid, beket. Maka Kanjeng Nabi perintah untuk ngurujuk rajina. Mari sini ke pertahanaki sampai soce, sampai haid, sampai soce sebelum ke bolong tedung. Soce ini ke baru emponan keneng beket orang bine. Namun meket cek langsung telok. Situng otak berdua tolak roja'i. Mun langsung telok Ustaz. Faqad asaita rabbaka. Mun beda orang meket langsung telok aneka amaksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Benyaring taoning nikah meket orang bine keberadaan haid ni benyaring taoning dosa raja nikah haram hukum Allah dan tek soce nak ada biasa. Namun orang emosi ni kebiasaan tak terkontrol, mereka namun atau karcek sampai but nyebutnya matolak. Jadi mun sampean urus nebab tolak saat kepala dingin sekira betul-betul sadar can ben ongku lemar pikir secara dalam ponan pikir ongku bahwa tolak rewis jalan tak boleh jalan kecuali tolak rewisan. Orang laki mainan tolak ni bahaya. Benar yang laki bagus ni kah? Jadi jaban seroban. Nah, kilancang ni kah hadis tu? Fi riwayatin wa an Ibn Abbas pada wa fi riwayatin ukhra qala Abdullah bin Umar faraddaha alayya wa lam yaraha syai'an wa qala idza tahurat falyutalliq aw liyumsik. Dalam riwayat lain Sayyidina Abdullah bin Umar yang taren bi Kanjeng Nabi. Yang taren bi Kanjeng Nabi lacu serajina Sayyidina Abdullah bin Umar nek pebali ke Sayyidina Abdullah bin Umar. Pas ada bu Kanjeng Nabi idza tahurat falyutalliq aw liyumsik. Abdullah bin Umar mon meget dan tek socenah. Mulai datang socenah baru telak aw liyumsik otabe pertahanaki. Neka juga pada riwayat artinya orang laki tak boleh meget keberadaan haid. Adapun keberadaan hamil tak mana apa karena soceh keberadaan hamil. Jadi tolakul hamil. Neka tolakul hamil sebab ulama ngenengaki artinya saya tak boleh ni ke cuma keberadaan haid saya tak boleh si haram ni ke adapun keberadaan hamil tak masalah. Nah, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdal